Bravo ya boy. I'll say to that conquer to Jumena na wusuno. Or regret decisions be making yana. Yes. Eba kope. On say onipa bia empenfo bu be say opanyini de obi nya bida. Para kwala de. Obia bida. Ye me ye ya me regret ye. Me sil ne be yank me si no e ma so ya me boy. So me DJ. Enti me do na akatala no woman so. Enti ma me bo ma so because of club enti 1999 na me buy na me Kingsby na me nika enti na me taxi driver bia en fact me nim no but there be a me gyina kwan say me fa taxi bia Onua FM 95.1 so ye enti me fa no na ye ba ni du Europe ho a we moton cars on traffic light na ma me bi ne ba ho mo sisiska enti me du ho da bia me mo muska na me nim say boy no kwa me ta fa no enti me de na be do shop no na me so on twem no fa me ko Kanesi police station e da de ko ma obi ho me pay free shop number sam kana me sia ma me bi so ne ba o mu kuta pepe bi say ya prescribe we do ma so on koto enti me ti ma bo na na me diska na de ma ti me try carry na taxi driver say boss me ti ma ka asem bi acho na so why not so sim ba so ma bu mfu I'm so okay no so this is not the very first time I foul but I foul but the bia me so chenko fuska we ni munyam pa ni mum krom ha Ghana ha say we dey adi we say waso a ye bu nipa bi fufuro bi Onua FM 95.1 anka yi ade na waka say minyi no it on 1995 a year gold it on a set the ring the bracelet and a chain okay man kasa ena mi yade ni say na me sure am to twene say ade a metima si bon no a nka mesi Ka be si no. amesi enye Ba we crash as one ka obi hu. yes but obi ben me pa Otumi hu. Ene o mo munim dada no. yes apart from that me ma brabum no erade ma bibia ye smooth soft mama ntimi nye obi a me kase me we ho opi obi a na ni je me boss keke de bi o kase Osebo enti obi o wi ase na ni je sino wana because I'm always happy yes